aita so kwe ake masango na ndo dunia mobimba ibarala. Laso nzapa kira pika beti na ndoti mbeni undangondu swa keti so zwala limbiti ban zapande. Zwala limbiti ban zapande swa ke undangondo so si eke kira pekoti ti undangondo niso na zingo mbetiti nzapa ngana bango na yani tentien la nzapa tene na ndoti azo so si ake balo ande wala zwala limbiti liati paraditi tena duti na tereti nzapa avant ti tene itonda ta teneni zasi isambela tiki singila na nzapa. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi, parce que tu nous permets une fois de plus d'aborder cette thématique que nous avons à cœur, qui est digne de te voir. Seigneur, notre Dieu, conduis-nous dans la lumière, par la lumière de tes Écritures, Seigneur, conduis-nous à mieux te connaître et à mieux cerner ta pensée sur la question. Nous te prions pour toutes tes oreilles attentives à ce message. Nous te prions pour tous les cœurs ouverts pour recevoir ta lumière, ta parole. Ta parole est la vérité et nous voulons juste nous référer à elle pour être des enfants qui t'écoutent, être des enfants qui pratiquent suivant tes recommandations, Seigneur. Aide-nous à mieux te ressembler. Nous nous effaçons, prends place, Éternel notre Dieu, et amène-nous dans les profondeurs de tes Écritures, au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Zwala limbiti banza pande aita ake undangondo tiso eke nzapazanga na beti ilaso si tikiri na réponse andoti undangondoni zasi izi betiti nzapa ita monso moke mambi na yadi dunia mobimba ata monso moke na États-Unis, monso moke na France, monso moke na Espagne, monso moke na Libye, moke na Algérie, tonga nanga moke na Maroc, wala Sénégal, wala Côte d'Ivoire, si moke masango. Mo Bible ti mo zimbetiti nzapa, mbanga ti so simbetiti nzapa la si ake sara eso munzu France ya ni réconciliation na popoti i na Seigneur ti Jésus-Christ. Et que zimbetiti nzapa ko joni na ti mbetiti Jean chapitre 14 verset 1 tisina verset 6. Jean chapitre 14 verset 1 tisina verset 6. Tiba tene tinyela si mbetiti nzapa a tene. Jean chapitre 14 verset 1 au verset 6 mbegedi kornanga ti mundu franzi. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ko jombeti so ilondoti diko nayangati mundu franzi et ake nayati Jean chapitre 14 verset 1 à 6 so na verset 6 Jésus a tene.
ni lani ki lege ti gongoni na terrain nzapa ni tongana mo on tongana i on par niape e siande na nzapa pe lokola loke nzolege ti singo na terrain nzapa ndangondo ti ayeke ti so zwa lalingbi ti duti na terrain ti nzapa ande kozo kamba so ilondo ti bana ya ti Jean ayeke ti so zo so si aye ti duti ande na terrain ti nzapa ayeke zo so si ayeke mu lege ti Christ zo so ayeke ye ande da ti tene azi mabe ti lo na Yoshua Mashiach kozo ni bakozo zo so si akpa ti tene aga aduti na terrain ti nzapa la so ayeke kamba oko zia si e kiri zimbeti ti Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu chapitre 5 verset 8 ti ba na yani tënë so si mbeti ti nzapa tënë mo zo so si mo yeke nga na bible ti mo na yanga ti sango za si mo zi bible ti mo diko ti ba wala tënë so e yeke tene wala yeke vene wala yeke ta tënë ngbanga ti so aita ton ti so alahinga e yeke pasteur pepe e yeke prêtre pepe e yeke archevêque pepe e yeke ancien d'église wala imam pepe e yeke gi asengi alego so si ayeke ando ngbere washopari si nzapa ye nga da ti tene apika be ti ye ti tene e londo na lege ti tënë ti lo e sara tënë na ya ti ta tënë na zingo mbeti ti lo nga na dikongo ni nga na hundango ndo na kiringo na peko ti hundango ndo ni na lege ti tënë so lo tene na ya ti mbeti ti nzapa biani sango ti ni kue ayeke go nga na lege ni ape me ayeke sara ngangu na ngangu ti na ya ndo ye ti Jésus Christ ti tene e sara tënë ni na sango ngbanga ti azo so nga si ayeke ma sango e yeke diko ti fani use mbeti ti nzapa na ya ti Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu chapitre 5 verset 8 mbe diko na yanga ti mundu franzi heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu so ayeke use mbeti so e londo ti diko ti kiri na peko ti hundango ndo ti so zwa lalingbi ti ba ande nzapa zwa lalingbi ti ba ande nzapa ayeke zo so si mabe ti lo avuru tongana e kiri na peko ti tënë so e londo ti diko yanga ti mundu franzi na ya ti Matthieu chapitre 5 verset 8 soit tene heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu zo so si mabe ti lo avuru ayeke zo so ayeke ba ande nzapa zo so mabe ti lo avuru ayeke zo ayeke ba ande nzapa so ayeke kamba use so e ba na ya ti mbeti ti nzapa kozo kamba ni e ba na ya ti mbeti ti Jean chapitre 14 verset 1 à 6 Jésus atene zo so si aye da na tënë ti ni ni yeke lege so ago na nzapa zo so aye da na ni na ya ti mabe ti lo ayeke ba ande nzapa ngba ti ni yeke lege so ayeke kamba oko kamba use ni ayeke na ya ti Matthieu chapitre 5 verset 8 zo so lo ye da na Jésus Christ na ya mabe ti lo awa lo ye da ti tene Jésus Christ akamata afini ti lo awa alingbi lo wara mabe so avuru mabe so avuru si lo yeke ba ande nzapa so kamba use la e yeke gue na peko ti tënë na ya ti kamba ota na dikongo mbeti ti Hébreu chapitre 12 verset
14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Tiba Naya Tenti Nzapa. Zwala limbiti dutiande na tereti Nzapa. Hébreux chapitre 12, verset 14. Tongana moeke na Bible Timon itatimbi. Ziati Bible Timon titen moan mo diko titen mo ba wala. Tene niso eke tene ake vene wala ke tatene. Eke naati Hébreux chapitre 12, verset 14. Beke diko na ngati munju franze. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. So ake kamba ota nila ikeba wala ndia ota nila ikebazo nati Hébreux chapitre 12 verset 14. Hébreux chapitre 12 verset 14. Soit unda na iti tene igi siriri igi legeti siriri na mbedi nzapa unda iti tene igilege ngangu ti duti na siriri na zokwe. Igi na yalegi ngangu igi sa ngangu ti tene iduti na siriri na zokwe. Na tereni kwe alingi igi ti tene na legi ngangu ti tene sarango e ti tere ti aduti na legeti mbetiti nzapa nila irina tene sainteté. Sarango ye tereti adwati tene aduti njoni na legeti teneti nzapa. Sarango ye ti tereti alimbiti tene adwati tene aduti njoni na popoti wani. Awa mabe ngana tongana isigi na mbage cha zuswa mana bepe. Sarango eti tereti adwati tena akpa sarango eti tereti Jésus. Bangati tongana moke chrétien. Tongana moke chrétien kandaka moke kete Christ la. Moke kete Christ. C'est-à-dire moke molengeti Christ. Tongana moke molengeti baba timo. Alimbi sarango eti tereti mo. Aduti tongana ti baba timo. Yeso baba na sara nila molenge ni kwe ake saranganga ti leti molenge ake na tereti sarango eti tereti baba timo. Soniso yati Hébreux 12 verset 14 ake Kamba Ota, Ilondo Ibana yati Jean chapitre 14 verset 1 à 6. Zoso siamana ben à Jésus-Christ, soit que legeti gongona nzapa, a limbi ti dutiande na tereti nzapa. Kamba useni ibanga zoso amana ben à Jésus-Christ, on a dit Matthieu 5 verset 8. En plus, si tu es un moment na ben à Jésus-Christ, a limbi ma bêtiment à vuru, bêtiment à vuru, Simon Gebane Nzapa. Kamba Otani Nati Hébreux chapitre 12 verset 14, Alimbi igilegeti siri nanganguti kwe na igilegeti titene sarango yeti tereti ye.
aduti njoni na lege tenti nzapa wala sarango eti terti adwati duti njoni tone alimbi ikpe shiopari ikpe vene ikpe zongangozo ikpe petengwa goro ikpe shonibe ikpe legeti tene mo wara mozo mo duti njoni me mo yeti tene ginjara ti tene mo sigi na azoso mo sigi na zoso nga mo na lo maria pe mo sigi ala ti tene mo sigi na lo kirikiri mo gomo lango na lo na ya ti vukongo ndo soit ke legeti soit ke njoni sarango ye ti tere la pe na lege tenti nzapa mo zoso si sarango ye ti tere ti mo ayeke njoni kojoni mo mu mabe ti mo na Jésus-Christ awe mabe ti mo avuru na ya ti ta tënë nga na lege ti tendi nzapa na mo gi lege ti siriri na zo so kue na tere ti mo aye ayeke wamabe aye ayeke wamabe pe gi ti tene mo na lo aduti na siriri mo sa ngangu ti mo kue ti tene mo na lo aduti na siriri nga na mo gi lege ti tene mo sa na ngangu ti mo kue ti tene sarango ye ti tere ti mo aduti njoni na lege ti tënë ti nzapa so kamba ni otala tanga ti kamba ni ayeke na ya ti Psaume chapitre 15 Psaume chapitre 15 aye tala zi mbeti ti nzapa na ya ti Psaume chapitre 15 ngbanga ti so si ayeke mbeti ti nzapa la alingbi ti duti tongana yoro so e doit ti nyon lakue ti tene santé ti amai ti tene sarango ti tere ti amai ti tene be ti avuru ti tene e ba Jésus na ya be ti lakue ti tene e ba Jésus na ya hingo lakue ti tene e duti nduru na tere ti nzapa ngbanga ti mo zo so si mo yeke wakua ti nzapa wala bazangele ti nzapa wala moenge ti nzapa alingbi mo zonga zo ape alingbi mo nzi ye ti zo ape alingbi mo pete goro si mo wara ye ti pekona ape alingbi tongana mo sara bon na zo mo hunda ye ti ndöni ape tongana nga mo mu bon ti zo kiri na bon ti zo na ntango ni na ngbonga ni tonga so mo yeke wara njoni témoignage na mo yeke sara ngia na ya ti be ti nzapa na mbage ti mo e yeke ba tanga ti kamba ti tënë ni na ya ti Psaume chapitre 15 bien ni tongana awara Psaume chapitre 15 awe za si di ko Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt à son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Psaume chapitre 15, Bekir Mediko, Nayangati Mundu Franzi, Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain.
Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt à son argent et n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Aïta, Kamba Nayati Kamba Oshoni, Kamba Oshona qui Nayati, Psaume chapitre 15. Tongana Isara résumé, Psaume chapitre 15 à Téné. Zoan de la alimbiti bande nzapa. Ake zoso si loke tambla na yad na legeti tatene. Loke tambla na legeti tatene. Zoso alimbi ande ti bande nzapa la. Zoso si loke tene ena kiri ki rappel, loke tene godo wape, loke konde ye tia zwape. Konde atene ti lo konde ye tia zwape, loke tene le bumbi na yati bumbi lo tene enape. Bas zoso ande aki bande nzapa la. Zoso si loke tongana mbati lo ati lo engya mbati so si mbati lo ati kiri ki rappel. Loke embati lope loke sara bon tizo na le tongana lo mu bon na zo lo unda ye na nduna pe loke yeda na nginza titene atuku mene na ndoti zo na leti lope tite agati pete goro na maboko tilo titene lo kanga yanga tilo si atuku mene na tere tilo na leti lo tongaso zoniso lo ki ton lo kie na kurgo amara sarango eti tere tongaso ba mara zo tongaso la si nzapa aye. Tongana isara récapitulatif, isara résumé. Il dit qu'on a dit Jean chapitre 14 verset 1 à 6, Jésus a tenu kojoni zo so eti banzapa adwati mana bena ni Jésus-Christ batini eke lege so agona babani na ati kamba use ibana ati Matthieu chapitre 5 verset 8 zozo si le mana bena Jésus si mabeti lo avuru zoni so la ke banzapa kamba otani na ati Hébreu chapitre 12 verset 14 zoso si amana bena Jésus-Christ si mabeti lo avuru si lo ke sara ngangu ti ten lo gisiriri na popota mbati lo nga na tere ti lo si na yani lo sara ngangu ti tene lo etambla lo sarango ti tere ti lo adwa ti kpa tene so si nzapa unda na lo na ya ti mbeti ti nzapa sarango ti tere ti lo adwa ti duti nzoni ba zo tonga zo la ke ma na nzapa kamba oshona ki na ti Psaume chapitre 15 na peko ti mango na be na Jésus na peko ti mabe so avuru na peko ti tene zwa sara ngangu si agisiri na milieu ti ambati lo si lo sara ngangu ti tene sango ti tere ti lo amai na ndoni tongana lo sara ye so si Psaume chapitre 15 ahunda na ye lo ke ba nzapa aita mbiki na la singila ngbanga ti mango mangbanga ti sosi ala ma atene so kue ite na we alimbi iza mabe ti na ndo ten ti nzapa izimbe ti nzapa idiko ngbanga ti mbeti ti nzapa ake yoro so i besoin ti tene sango ti tere ti amai ti tene beti awara siriri na ti tene eke i ba ne nzapa zoso si ake alimbi ti ba nzapa ake zoso si adwa ti hunda na nzapa ti tene Jésus alia ti fini ti lo nga na ti tene sarango ti tere ti lo amai na ndo ti gigi so
aita ikiriki na la singila avant titene ikambi zasi isamela nzapa titene ikinga singila na. Merci Seigneur pour ces paroles. Nous avons lu dans Jean chapitre 14 verset 1 à 6, nous avons lu Matthieu chapitre 5 verset 8, Hébreux 12 verset 14 et Psaume chapitre 15. Tout cela sont des prescriptions et nous aspirons vraiment, Seigneur, à te rencontrer. Nous aspirons à être auprès de toi dans ton paradis. Lorsque Jésus-Christ, notre juge, reviendra, nous aspirons à être enlevés. Merci Seigneur, car tu reviens imminemment, tu reviens bientôt et tu conseilles nos cœurs afin que nous puissions nous préparer à ta venue, à ton enlèvement et que nous puissions nous préparer à rentrer et à demeurer tout près de toi, Seigneur. Conduis la République centrafricaine à la délivrance, conduis la République centrafricaine à la liberté et à la lumière, car tu nous as dit dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Nous te remercions, notre Elohim, notre roi des rois. Merci, nous avons prié en ton nom, Jésus-Christ. Amen. 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 Ikina la singila ita. Merci.